Okay, gwasame bana roch ke bana ngich ka Thok Nath. Thok Nath bukon ngi gwasame bana roch ka ken tishwal ka ti re bane no ko re bane ken content ngi kon ka Thok Nath gwasame when re bane ken bana yuali itini ken shwal ka re bane ken bana yuali itini. So broad kabuka by the way cause ken konin gorga no ba ngach mi jini gujije di jingne ka gwasame neme shwale a me shwale ha neme shwale ha. Okay, neme shwale o neme shwale o neme shwale ho. Gwasame to kon ke neme shwale neme shwale neme shwale ha. No no neme shwale ha neme shwale me shwale ha. To kon ke to kon ke hi I jena gwasame I jena me chawi de chaje tum ka chapi ne chaje ke to kon ke o ka to kon ke ho ben ka bayol ka man joga chwal ke wu no no kene ti michiran chekenen ka do dan de to dere mal ngai ke je ade jago bi kene easy ni long ke tubdu ke ka do dan de kwen ke je no no gwasame gor jeno bana action ken bana kelel kale ko mishiran mishe kan I can re ban kana ban you all then everything be yutia kaji ban go long of focus point karan but ko jin gurjeno to be ngai right so to shi be ngai loroba to be ngai gwaz dana don shi ro du realika ke shi practice jalat ko tel practice tel to mu de ngai tel practice by the way so guru e practice be lat charan mun moy gwaz me na me chale it ka kal tap no no kam titini di lar no okay kana me ngulu dama okay ko me cha gor no 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 mo bi chu gor no jin bi practice no no ke ta dan dong di do di kwen ke je na me chwale di chwale yemena mo ke example de dien me dong de rande je gor de ngai ke je example mo belela ne dangro e che belela kel komen yam akarwa da gwaz mi chimi kone ne na me bala ne dangro de kana ngade okay bokon mi ka example mi chi kon taka ka pach konen tap right kuje men ne tap gwaz tap pakel but gwaz men tam chelela ne dangro der gwaz me diri ne chale tap bi gorno diri dag aka kana diri ngai ko an kana tiken ka de chicken pair so na me dere ji mojbo ka me dong deri mal ngach na me queen andana deri queen dor queen rape bunny ke rate tangwe ntene la ja gor ne dong de ran gor no read ti no so deri ngaje na mo deri ro du jako bijine familiar mishi ngach kon kon ngach then deri we ka mishal ka me ha okay deri gorde ban me ban je duplicate no bu kon read ne me ban je watch bu kon ger ke ha bu kon ger ke ne dangro no na me long ngoli ja kev ne chang gwada dana kweni biye mo bi je ngach en he ngulu de mo so mishi ngajen ta dan dong de nan ka je be jilwa ka long gwada do diena dana gurjeno de tungna dere ngaiten ko kentin kono gurga ba ngaje long by the way kendi shwal ka ti ire bane kana bane yuale amikaran kana ka kon goril ti la be je long ka je ko batuk ba je ngaj so na mede la kel mede ran dere je ngaj ke je ki dere je gor ke je bi gorno bi dag ha kana ha bi ka ngaj ko kenin kono gor ka to ka je chiran che to ge de ngaj me kan ro kon ngi ka kan bando ton so no mo gorjeno bi dil gor ka bi manyam pronunciation de nangdi again very important be mo cha ke riet gwasme ka riet ti bakalat ke ne mishit ke ha mo gwara pa ke ha ke la de nangdi okay ma ke ha ke la de nangdi
ana mo gor jeno bi min kwen gwada me belel karo amen ke ene dangro kela kan ma ke kela no right now bigu jeno kan tiken ko tiken ke different right different dien jene different dien te ka jodien okay a jodien te ke different not a jela deg dien no so bi deg dien bi ngaji no ne me chwale ha kana me chwale ha okay ka ta dan dong de ran der do der je ngai ke ko no jeno jin bi dor bi ngaji no di ne me chwale ha ko ne me ha kana me ha so la gwano bi ngaji mi ajo ne me ngu bi lar no ha kana me ngu bi lar ne me ha jen do dan ngai ka ngwa je ne me chwale pal ne me chwale mal okay mal pal ke ha mi jin bi gwa ne me ha pal ke mal dio je no shi ta dan te da je dio je shi nen ta dan dong de ran der ne me der je ngai ke je kus mi ke ni kon ngai ken dagden ken kon la jene difficult long so jem la gori jeno jin bro palping ke ta dan de do de kwen ke je very important ke listen mi gorna ke gorana betuk bajanga bitato bi ka practice no ka do dan de tungna de ngai ke je kon tungna la ngai ke je wena dan le ran practice tin mi practice mi shelet na tele do mi mo betuk bi ngai ke je so again very important ga jamono brand ba class ba jagur ka class mo bi gor ko online a shit kamnen kon mo gwas meni mi ran te la te ga tam bi to bi ka kwen special tam do long len ye ko bre ban bi ka ngai okay len ye kare ban ko gwad dan wi re ban wi ka ngai ke je ti dial bi ga chwa hize you know one kamada dien bana waka merdien me beje duplicate beje le laro no bana me beje wuch balanne mi shala ha bane me balan mishwal ke ha ana dangro ko gor yono biran bete ke kluki bete ke ngene me chwale di chwale ha kana me chwale ha okay ha ne me engu ha bidagden bi ngach ne me ha ne me ha dio je cho ke le tama mishi ngai ne me chwale ha ne me de chole ha okay ha kene ha no so ne me beji moy ko beji moy ko klu so jan ta dan de lel ke jan bari yet ba ko gor gwase me bat kenyam ngeni jode ha ne me ba do ba gor jak ha ke ka ha ke na okay dordin me na gor gwama wak ha kara akwa pele non baben kuje te ka ha bariyet ke baka gor aneme mena gor gwadum magwara ka ha na de nangde okay okay na ka ha ka ke wa ka ha kera right now biena ngaje no der gwad me to hana dangro ticket ne me ha ba ne me cha chole ha ne me chole ha dio je deg die no deri jegno no cause michi pronunciation yang I then there is the thing bu chwa hize so chana kamen kwen bodo dande kon kwen geje ne me ha ne me waldi chole ha ken ne me chole jak kan war mu war ke ba chole war no war ne me war ne me kan ne me jak lat kone ko mu mi chal ke ha shi ha jene ha chet ko kan nak war chanen tame shi ta dan de nan ga je kariye to shi kenen important things about jawdu ka nang du ka je en man yam mo mi shi nang du ka je shi ngat the rest of the thing buka la hizi keje you know mi shi nang de shi ngat ne me ngi duob dan de nang ka je everything keji buka la hizi buka blood ba tok ke blood ba tiak long keji you know mi ngi jawde mi dan dong de nang ka je ko Thok Nath
Dijede bi gorno bi neme bi jagora gwa kosh bi Thok Nath eno bi jakula mala ngeji ka do brande ngai keje mi ci kon to gwa se me kamnen kona me ka ha kana ha and then bu konu niam men bu konen niam jene kana mene ci kon to kangu men niam to kona ke kon kal konen tap ka kam gwa de me dongde kon do goten kam kal right now ngi ko dan ka jo dan de do de nan ka je mo shale mo shale gwa de me ci ko right kangu ke ha okay ci ko right ka pel ci ko right ka mel ci ko right ka ha pel mel no nen yen jo la te we go nyam and then you come right can me nyok na me ci ko right ke ha et ke jak mi jagaran chale jak et ka kan me karan kan war mu wari dor chale war na me kan nak war no jen dob dan de pronunciation de ngai ke ji dob dan de do de nan ka ja bana we ka mishal ka me o ba duplicate na me reje me ba je tok ka mishal ka o na me ba je tok ka me dien ke belel ka wona dangro no man ya me o chana me lel ne na kul ngi je mu kol ka chala kul ka tok mu tok dor chala tok nga okay de lar no tok nga to kon ka mishal ka tum mi charan cha tum chala tum no we wonyam mi bo kon ka o ne me o me nyam me o linga gwa o kene o ke different okay o kene o ke different amen la ne ti tin to pai kon ko gwatine me nyam cool talk tum dia je shi cha clear tam men yam ala example ni am mi chiri dial chi kan ai ke je kon to nen ka ke ha so from here they deal to a clue ko do dan de na me de lat ke je let me show you ne me show ala o kul tok tum wana gwad me o cool talk tum dia je shi pronunciation de shi anga je tam lo dong che ran de le gai ka do budan dong dere do dere nan ka je ko se je do budan nan lat ka ngwa ka je no mission me shi nga chi o kana o shi de gen shi nga and then bu we ka mu de dien mu dong dire le gor no dere ngach nyok ko gor kon do budan bana ti bana ka ngai ka je and Thok Nath gor je no gor practice you know gor ya dere and dere practice dere jalade wana ka mu de dien gwase me bana me ba je nyok mu ko duplicate bu ko na ka me chal ke o neme o neme o okay kareo o kene o dio je chi adak dien lingata o okay kut okay tum but okay kuje me but ba gor but the same word ki ri te kan ba nyom gwar ko mon ka ke o ke ta ke o kema ba ke o keta dikan ka da ko di neme ni e o ka neme chale o neme chale kut tum but okay anyok kut tum but mu kon jena ban ben ka o gwasme bana jek to kon ke kut tum boot chane nta do dan de ried de je kwen ke je mi charo cha khalot ke le chat ko men yam gwada me e u ne me e u non en mi chine cha gor ke u karwade chet ke kut chet ke tum chet ke boot be diel to ko be diel to ka ried mi chek u ban mi cha lel karo u be diel nangade kut tum boot no do be me dere je lok no be practice karwadu amene mi ci tade ki gogde ci jek ko ne dialle
gog de la jikini je no michi gog de here right now be jidi luak gwalno be jidi luak den ka queen kan di ala konde der lat wana gwaza me ka bayol ka kire baka manda dien no ko gor ko na bana nime bana je ngaja gwa wana gwaza me nyok me de ko nyok mi de ko ran ngi keje ci kon to ko o chana wo ka manda dien en chal ke o bana me beje twan ne me chale ho ne me chale ho dag dien always remember ne me chale ho ne me chale ho tigan ka dag okay chana wo gwaza me tok okay bol kol amen to no ka kan doctor ton yan ben gwa bana gori the same thing ko gor kono pronunciation do dande nan kaje do dande kwen kaje gwaseme let's say to kon ke mu kono gor tak ho ka ba ke ho la ke ho la nana dagdien no bi dagdien bi goro bi ngach na me chale ho na me chale ho okay gor jeno bi dagdien bi ngaja go ko dagdien jen kule la different gade dia let kon chana to gwadum na me ho tok bol kol benyo tok bol kol nanga kamu nanga ke ho kami chana jien chana ben kana me michelele ho de kon nanga di tama mugor kona kona me ho namba di nangu tok bol kol dia je changa jeta tani ni ken kelo tani tele kelo ket ke kol me ram kol do bat kije me meteke ho kel karwade me ket ke kol yang de la kol del de la kol e chana ko de cholo kol so dere ngaji nono na me kol cha ka bu gwai kene kol tikan ga daga long jodi na mena gwarin sometimes don't ala rai na me chijan ba bi ngaji no de any pronunciation ki do de de na ngaje na me gen foundation ka Thok Nath no arami mo no go be tung Nuer be janga bere bani you know be ka dil ngaje gwa do bda na gwar keke do bda de na keke you know dob dana de ngwande ga nanga je kosmike ne ka gorga de tigan dial betika confusion mi dit keji ci to go mo ci je bu mal ngach unless ci practice je lat karwado so practice je no kon lat gwase menu je lat kon antama so na me ho ke ho bana we kamada dien ci korwa je ta katin nyam so chana we kamada dien me de kon nyok mi ngach koru dana ka pronunciation de man bana utin na me chale nen dagdien na me chale na me chale atiak no lo de lele na me chale chan na me mingich ba to ko gwar na me chale kel raw okay deng chan me lel no chan mun ben kuje me mi chalele nene ka chalele nene now Jordan bala different Jordan chebe par okay ka na me kel na me raw na me deng dio je chi ngaje te deng raw kel dio je chi ngaje te bidagre bilel bi ngaje nono chana men we ka na me chwale kel rew deng chan pronunciation shelling na me chwale deng na me chwale rew na me chwale kel na me chwale na me chwale na me kel na me rew na me deng no deng ajer yede mo men nanga chwala deng kaje me mi chwe chab chole mi karwade bala na me jen chwale ka Thok Nath min rodu gijika betine na me do brandi do dere ngai kaje ano ka Thok Nath ko na me awo brand be kwen be jangach
jin mital ji foundation dob dan de tok de ngai keje ano ci tung Nuer ci gwar ci de ngach ka ci kwena ba ci de ngach jen mu kwala goro no di ne dial kon goro jeno butuk buga to ngach biga practice be kana de lat la duka practice be jako butuko mo ba mal tiaka lonka ji gwad dan goro je you know ajen kwanam kwai lar ke je moni entamano bran roda dir yaleka ka ngai de kana mo ka Thok Nath wana wewe nyok kamandana gor kono gwaseme bana right kamando dien bu kono kamando dien mishal ke jene mi chagale laro a chole okay mena lelgwam neme chale kel okay neme chale pet chale pet na mo tu kono ko ken but de kon ke latin lon chale pet chan menu we ke kel okay kel ko goran be jangach nemo woja okay kel de kono wogoto ko ken cat awawa chana jamin gwi gwaza me do brande kon queen keja neme neme sorry not but okay confusion thought neme neme chale kel ngeje kel right chit kerin me kel keren me cha kel kwal chole kel yen kel nam neme pet me pet kere cholwa pet bo chale pet neme te kel ke cat but mere kono gwada chana mere gwada mo kono kulen neme mena gor me chele pet dan amena mo kero na ba chole pet lo tele meaning but ke jo cha gor be de nang pet no neme kel kare bani tin kon tin jak kon ko de kon tok de kon ngach wane kamanda dien me de ko dan bil jako de kon ngach ba neme chale to kon mu da dien gwaseme namo chale de chale namo gwara okay let's say no chan ben gwad bane gor ke kel manyam mu chale mu chale chana min guch ke neme neme chale neme chale neme chale neme chale ala rama daw ke nyam chale okay dio je chia different in chia ngai entam ka Thok Nath bi gor no bi practice be you lat ka kwendu ke Thok Nath bana we kamara dien dana dong de konen mara dien gwaseme bayol kamara dien bana nyakel bala he namo chale he chet ke channel tet dep awewe ko gor jeno bi atikanga channel mi lenen tet dep okay dep ari ne no dagdien neme chale tet neme chale dep neme chale he neme chale tet neme chale dep dagdien shangach you go to practice do be chulat karwa de ba ka jen ku bakana me ko mi chi ngach be jilu ga longati diala kon de lat ka kwendo ka Thok Nath no wana kamra diena me mishal ke namo neme okay jalel kir okay tir lek chana man gornon chan man gwad me ke kir tir lek no bi pronunciation do bi ko langach neme 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 kir neme kir neme tir neme tir neme lek no ka Thok Nath lek tir kir
e gwada me e kir tir lik ka tung nat bi goro bi ngaje mishit kana mo riede jagwa me ka jana mani dong ba yol ka kire baka mishal ka me ha tenaga keltin karwade dong de konti ka ngaide kondial ejene mani shit kide kon kel goro ye shali shit jen mala gwar ko mon karwade yo bito ko ken dero gor ka je bi chungai ne me shale ha shit ka shit ne me shale ha no na madere ngat man dia na bana wutin bala ba me ke bayol ke kire baga mishal ke to kon ke to kon ke murdian gwadme shal ke to kan ka da ka titine tik dit pick piu chana man gornono wana kate ko ken gwasme no tik dit pick piu no dia je cha de ngajete na me shwale di shwale na me shwale na me shwale tik na me shwale tik na me shwale dit na me shwale dit na me shwale pick na me shwale pick na me shwale piu na me shwale piu no tandi entele kalot chicken na me piu antama la chak to piu titini piu me la piu ne yade yode na ngai no jira no be di la re che piu okay so na me tung nat me de yana ngaji no me de gwaze me bala re baka me de ke bayol ka me shal ke hi na mo shale hi na me shale hi chana men lel gwas me ni mane tok ke piu tik chan dorin dit no chan ben kuje me men yam piu kos gor kon ban lor ban ngai la tok piu gwal to kon ke tik to kon ko dien me dit tidi dio je diale tiken ka lona ko kon ka tung nat na me piu ngai kon a piu la mat ke chale piu so jen piu ne me piu tik dit jire karo ram dit chale dit wach na me hi jet ke piu chale piu na me chale tik na me chale dit dio je jen gwane ram la dwela ja dit chale dit no ba na me dit ke tik ke piu so ti de ka ngach ka duob dan de ke pronoun ke je chit ka duob dan nyot ke je gwas me ne ka jen ngi jema mar di na bana nyok nyakel gwas me bala ba yol kana makire ba ka man chal ke na me to kon karaw na me chale ba chu to gon me ne kol chano ko den chor no gwad me bana ke lel karew anamo call shore no tidide ngane no tiken gadak na me ka jodan gor koneja ade kon jigo anwodi na me chale na me chale call chor na me chale call chor no so bi ngaje no me charo chaga matiken ke different pronunciation dan de nan ka tung nat mardian bar nyog murai kontin gwas me bala mishal ke ho na me chale ho jermai kona chet ke kot kol no wewonyam bana ben gwas me ko ho okay call chan lele kot okay cause gor jeno ban te ke mugo ambo kon nyakel chana yemen gwas me okay na me chala chan tok kot call no la call so na me ngwan ke der we ba but ke ki ko gor ko ne bana do dan de kon ko ne bana ngai ke bana pe gwadma na mo ho na me ho kot call kot call no we ka tun wan ko ken der ngai ka jen listen tung nat amar dien bana wutin bala men jok en chal ke iwu wu jene no wu na me bayol ka shetekere baka bayol ka chana gor tuk kun pur chana men gujenono mo kon ko wu yo ba chole tuk kun
pur no titi tikan kelot tandien na me hu chale wu na me e wu na me tuk kun pur gwada me tukon ke tuk kun ke pur no ka tung nat bi ngaje no ti ke tungwan ti la gor ke no ba ngaj ko tung were di de long but men very important thing odi bran betam be je kantin baroda nye keke ko jen dob dana gor je no ba kwen ke tung nat ba ngaj ke je so gore je gore radien and me de la listen very important ke kwire bani no ka listen ndo dien bana nywa ka gwasen be gor je no bana right no kamat bani titi to dongbel lareke bana ko kulo jik lawu la ka mat ke kana bana ko kien shit ke bantin pai kon ne a ke ha la mat ke ba mat ke o ba mat ke o ke ho ba mat ke he ke e ba mat ke he bon mitetin ba nyo mat ke mishal ke me e ke ha ba mat bon ke i ke ne i ba mat bo ke o ke ne o ka ba mat bo ke jen wu dan de mat ke, but these are the basic tin kon mat ke je ke so bi ngaje na me la mat ke tidiality okay ko jen kule la do danan be pronunciation bo kul ben liya mo example mi chana wu ke na chana ka gor da nanga wa let's say ka ke wu ke a ke ka kwak chana menu ka ke wu ke ha ke sa kwat let put sa gwada me kwat now shana me shana wu ke ne ha cha kamat okay ana me listen karwa de mu gor de rander jangach alamat banane me lani wala ka confuse no chitke let's say yemo jana pak ke wu ke ho ke sa dere me to wu ke ho tetin wu ke ne wo de nangade no na me a different pronunciation right de nang kanang no dien dong chi nang dan dong de gu ki de nang je but na me chale pos no mi jinu gor je ne ba chol ba pus mi jin nyogo je gor no de gor na bon ba pass ala pass na me lo tele meaning so correct jane a pos wu kanne ho akantin kon very important ka tunat ko de kan nang ke de goro de ngach na meni mat wuka kana bana diality la re bana kana bana yuale ken kon very important la goro no ba tunat ba de ngach ko kwidien so ne me listen mugwa ka kwiko de rande tung were de re ngach ka di chalga ti re bani and ore bana ke very important ka ngaidien ki ga ta dan de rande ka ngach ke je ko re bana mi ka ngach la tok anything goro mo blat ka tunat bala very easy kaje cheje bile dak ka ta dan de tunat de ngach ke je bitidi alan kon go de ngai gwada me bu ngach so very important no de tungna de je gor re banike ta dan de kwen ke jeno no ne me je dan go de nywa ko kon kel gwas me jira me jidit go re jeno jin deri Nuer language school de je subscribe ka de je support komite mi bere gwas me de je chwamala jegi jin support dan de tup ti ken kon ko writing gor jeno de yen channel de gor ka de nywa boka gar tiene kan de dit ko de kan tungna de kan ngach ko do brande kan ngach je ene ban nyo jik ka la rodien